Ikipe isobanutse yahise Muhanga igiye mu cyiciro cya mbere, ndibaza ko ibonye umukinnyi mwiza. Twizeyimana Onesme niwe mukinnyi navuga ko wakinaga mu ikipe nka Vision ugahamagarwa wenyine, uvuga ngo wakinaga mu ikipe yari izamutse ariko noneho ukaba uhamagarwa gukora mu ikipe y'igihugu. Ni ikintu gikomeye wakoze, kandi ntabwo ahangaha ngira ngo ubushize watsinze ibitego 7 muri shampiyona 6 none 7. Ubu rero turasaba ko ibyo 7 uzongeraho ugakuba nka 3. Byose birashoboka, nta bidashoboka, nta kidashoboka. Hanyuma Cedric nawe defenseur mwiza cyane. Ubundi umanutse mbanze ko ari Daniel Vez, ni ukuvuga ngo igihagarara mu niyo cyaba igitsina urakizi. Igitsina ni bwa bwatsi bwa bumeze nk'ikibuye ebana nabwo buguye nawe bwahungabanye. Sante karibu sana muri AS Muhanga, kandi anamahirwe akomeye ukoranye na super manager, ugomba kuba super player, umukinnyi mwiza. Hasigaye SG Ngwino mushimire. Uyu ni secretary general w'ikipe, kandi nabwo bwa mbere nabonye ngira ngo nyuma ya stade Amahoro, sibyo stade yanyu irasobanutse, akira bakandi ni yanya pana bya bintu ngurayiterana n'umuntu yinduranya n'umuntu oya. Iyi ni stade y'ikipe y'AS Muhanga, urumva. Ahasigaye mboneho n'abantu kubabwira ngo nimushakure umupira mwiza ahantu hafite ikirere cyiza, ndavuga icyo bita klima, Ngwino Muhanga. Asante sana. Karibu abakinnyi beza, ubuyobozi bwiza. Asante sana.